none ibintu bikomeje guhindura isura y'intare za Sarambwe cyangwa se M23 zamaze kugera muri Bukavu zayicakiye mu ntoki eshanu ngo kaci kandi ikindi ubwo ubusahuzi bwari bumeze nabi ngo abaturage bari gusahura ngo hari umuturage umwe warebye ngo akabona nta kindi kintu yakikuriramo ngo aragenda yibira isanduku. Mara Bukavu ashalainiwa huyu anapie serikali huyu anapie maraba enjo serikali. Uyu ni umugabo washatse guhinira bugufi kuko abandi bose ngo bari biraye mu nganda z'utuwunga imiceri barikorera ari isoko n'amaduka. Uyu nguyu ngo yararebye abona n'ahandi ho guhinira ngo aragenda acaracara mu mujyi wa Bukavu ngo aragenda ngasanga ahantu duserike yaraterura yikubitira ku mutwe arigendera aho yatambaraga mu muhanda twikorera agiye kudushakamo make. Abantu bikabatangaza ndetse ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bidakunze kuba wasahura ugasahura icyo bita isanduku cyangwa serikeye. Ibintu bikomeje kugorana muri iyi ntambara, ibintu bikomeje kuba ibindi. So guys, nkuko mubona nkuko ibintu bihagaze, update ziriho kuri uyu munsi nako ngako uyu mugabo washatse kwiba cyangwa gusahura agasahura agaserikeye kuko nta kindi kintu yabonaga kiri hafi aho ngaho. Abantu benshi bagiye birara mu maduka, birara mu hehe, ko ibyo byabaye ku munsi w'ejo aho abantu byagaragaye bikoreye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ubuhunga, imiceri n'ibindi bintu byinshi. Uyu nguwe ngo yabuze ukuntu abigenza ngo aragenda yirara mu babaza serikeye yikorera isanduku arigendera, ari nabyo byatangaje abantu. Bonye yuko nta n'umuntu wigeze amukurikira banga ibiki n'ibiki, bakameraga bifatira amafoto bakisakira. So update y'intambara ukuntu ibintu bihagaze rero, ubu ngubu Bukavu yamaze gufatwa ariko ngo ntago biragaragara yuko yafashwe 100%. Ibyagiye bigaragara ni imibundano cyangwa se gukozanyaho gukaze cyane kwabaye kuri muri Rusizi ya kabiri, ari naho byagaragaye yuko abantu bakomaguranye bakamena bya danje. Umuntu bamukubise isasu ndeba rwose mbona ibintu birakaze cyane. So nuko ngo kore ibintu bimeze update ku update tugomba kubagezaho. Ciao ciao.